luraba timing sida khoi na lawa lak pa posi su moi na media thokano khoi thokta na lerak pa ngata ni taseng na media gi through the higher roi ge haida na khoi se dum isa isa na dum imai gi meira na takta na lak pa ni mo khoi se lak pa tu da yang mo khoi na khoi da haire mas ki date 15 bauti moi jingai ye ba kopal lens side te ki kai de gi adu gi matung ina moi 15 bauti moi ke no to base sin bangam khiroi haire akhoi chang da banate ba do gi speaker ma sa su moi ba ni bol kok thok sin tau le mai tai coordinating committee ga punna megi tang kunipanda press conference ama national media gi tauhi ba matang se atai kai sunate akhoi na ngasi phauta center na tawpa khudimak haibadi kuki da ena support tawba equivalent thabak tawdaba adudagi laiba central force su ngaire yengaga dum leiba hairuraga makhoi di order pi de khote haibagi matang da koina national media da ama press meet ama tawhi date 28 ta aduga date 30 dana khoi makhoi gi group siga akhoi ga manaraga prime minister Narendra Modi home minister Amit Shah amasung defense minister ga ahum se memorandum pishan bani memorandum ti atai kai sunate hauji akhoi na megi tang ahum degi mamang chahi gi megi tang ahum degi thokhiba irang da tang kunipan da di pura evidence oina haibadi more da tawhiba torture in the district moi nipan da chathagiba mayam dugi ngasi bongta tawlokta state na yengakta ba adugi matang da khoi athuba matam da mokhoi da memorandum sipira equivalent thabak tawbiyo na haibagi memorandum do piraga tawbani adubu bakhoi na haibase adum athuba matam da moisu taseng na moi directly unabadudi phangde moi keno sing duna hairabda su moisu adugi kanna khane boss gi kai gi hare adu board se tasena loigre Amit Shah masamang na su mamang da su hai ki bale ramni press media da board haidor ba matung da di akoi gi tangta ba mala ani haiba poto kari tangta ba la ka dom no haiba du de khoi na khangbang ngam na tre hujik se taseng na yam lu ba portion su ore adubu hujik oire ba khoi gi Manipur gi situation nahan khoi region board haidor pa matam do oira pa pochina di katang abhaba la kadra haiba gi su khali ado khalle haidana thokpadi ade ngasi MLA tara na su mamang do handak su dum moi demand to rei akhoi state sarkar se kari nu chine be gyan ta drise praja akhoi na dune ba akhoi na mamang bot su haije gi do praja ga manara ga chamina ba haiba poto chamina da badagi ngasi sumaina la e aduna hujik se khoi lan se loiba nate yam luba portion ne khoi nu jile se taseng na center de kai lauthong tu no haiba khangde haibidi separate hairak pasu ai tangam pote maram di moina khaliba wakhal moina ngasi bokta laureiba chahi amagi mo tha ama phar box da laureiba step myam sinadi akhoi da kasu yeng de haba se adu miyam na loi khangaba nga tani ado akhoi se tasengna masigi pochina khoi keno tawduraga su haidana khoi gi state ki oiba khoi gi governor amasung CM da su sigi memorandum se na hani honjai governor masamak tu di ma unaba phangide maram di flat ki maram oiraga magi office bear kai ke myam do changba khotpa yadaba degi magi secretary haitare abin kayaba aditya habra kano haidane adu duna maga phone do waisana bada memorandum se hana pbu haidana mondo su bisan grabani adu bo akhoi supuling aisir hujiti magi mafam jaga do magi office amasung resident do khara phare habagi paudi khudum lawjari adu lawjabasida mokhoi no hujare se athuba matam do unani haiba potum masu hairi aduga loina na khoi MLA taragi posi su khoi dum changchal lakpani mokhoi na khoi da tharak pase ai taseng na media gi through the higher roi ge haida na khoi se dum isa isa na dum imai gi meira na taktana lakpani mokhoi se lakpadu da yang mokhoi na khoi da haire agar kanogi mas ki date 15 bauti moi jingai ye ba kopal lens side te ki kai de gi adugi matung ina moi 15 bauti moi keno to base sin bangam khiroi haire akhoi chang da banate ba do gi speaker ma sa su moi ba ni bol kok thok sin tau le sumaina sigi luraba timing sida khoi na lawa lak pa posi su moi na media thokano khoi thokta na lerak pa ngata ni adubu hojiti yango hairiba khoi gi chairman sungaire hoji Delhi da lei haire mana haire asun Delhi da bhavan da ko raga phamga da bani haire son da speaker da haire moi masen su dum tawna le si sumai sum tawraga khoi pejar si kyam kuina khamgi do no haiba posi masu khoi gi ngasi gi press meet ki through sida su amu han hangjari ma akhoi ju khang ba ba khanga ga assembly loiba matung da gi moi taknara ga neira lakpa ngata ne moi da tharakpa matam akhoi ngasi bokta dum yaraga lakpa ngata ne ba adu bu ji bot su haidok pa loigre MLA moi tara gi di demand lepri bu ji boba moi gi de dum haibam thok pa hairi ba akhoi gi hayu haibam ngam dri kai maram gi no sine ba akhoi gi assembly da loba pass to biu haiba poche moi ithi privilege ithi committee phambi raga lobiu haiba se ko taksal lakpani hayu raga
हजी माना 15 है 16 17 दौरगनी मा दिल्ली चतखे चेयरमैन दो अबेगी सोना कने स्पीकर दो नरे मोय बानी फोन दम आदू तौबा दा तौबा न तौना लेबा सुमाय सु अखोगी पालिबा सरकार दा फम्मिबा म्यामसना सुमाय तौरगा प्रजा से नमदरगा सुमाय क्याम कुइ लेहनदोइनो हाब अखोय मैकै मरी से करम कांदा नो चटपा फंगन दो हुजी पीस साइज करम ग्राउंड की प्रेस नो बखोय फंगि से मरमदी मैकै मरी चपे आबन कुकी ना कापे अखोय डिफेंस अदुम तौरा ले मसी पोसिना हन नेशनल मीडिया दा सो अदुम हायरम बबनेना अदुना सी क्याम कुइ ना थंगिदोइनो पीस हाइबा पोट से अखोगी चट मैकै मरी से फजना चटनर हलगा चंगथोक चंगजिन तौनरगा यानर फजन लेब पोतुने पीस है सीधी तसेंगना अखोय मोयना तालिबा डिमांड दो फंगब्रा हाइबेगी वखलम सु पोक्सलेबा मरमदि चही एमा फारबा सु बौदा केमता तौदन लेब मरम ओरगा अदुना मसिगी मेमोरेंडम सिंसे कोई गवर्नर उन्नना भोनगी कोई सीएमडी कोई कनो ऑफिस बिया दो ने पिसलगा आई अखोय केसु अखोय इमागी मेरागी साइटेगी कोऑर्डिनेटिंग देगी पाव फाउना डायरेक्ट मोय ऑफिस बिया दे पिरमबदी अदुबा अथुबा मतमदा सिगी लेखाय अमा तानबसु अखोय कन्न होननी अदुगा लोइना लोइना हुजिके हाइजरिबा स्पीकर अखोई चेयरमैन इथिक प्रिविलेज कमिटी की चेयरमैन थबक खतंग थुना तौबियु मीडिया दा हाइबा सुनोइना नुंगाइते हाय अदो हाइदबा यादबनिना खोइदे हाइरामनि मरमदि मोय तरागी दिमाग गसी बौता यांखै लेरिबा मिसिना खुंबु ngambराबा मोय दा हाइराबा पोसे यारोय नोइना हाइ पोतो मोय कनो असेंबली दे फम लाक्तरगा मोय डिमांड कोइना कबदो पिदोनोबा हाइरोगा मोय अदु खुदोंग चाबा फंगनदे हाइबदु पाखुम ममा पिबा ngamदि कइगिनो मोय यांखैना अदुगी क्वेश्चन जिसु इमागी मेरागी साइड तेगी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की साइड तेगी कोइ हंगिबा अदुना तंग सेक्शन थबक तौमिनसी नत्रगदी सुमाइना सुम लेखा ताबा दु सुम ओइरानी अदुना अखोइगी स्टेट लेबिरिबा मोय यांखै आइदि यांखै से दुम हाइनेबा हुजि हुजि सु यांखै से नेबा रेस्पोंसिबिलिटी से ताराना ngमब्रा हाबे से ngasi सु हंगिसनेबा अदुगा अखोइगी सखंगदबा हाबदु सु अखोइ तसेंगना हाबदु पुथोपा ngamदे 15 days थाबनी अखोइदि इसादा कैगुबा पोट अमता पाइबना तमनिना अखोइ मायोगनरगा मोय तौबा ngamदबनिना अतोप खोलाव अखोइगी वॉइस ओइना अतै अतै मफम द चलगा सु थांगतनी अदुमाइना दुम थांगला लेरक ताबनी मरमदि उपाय लेतेबा अखोइ प्रजाना ngasi ओहेलेबा पोट मीडिया दा थो थो nganghaleबा पोट से नेशनल मीडिया दो ओरो अमद ओरो nganghaleबा पोट से बरो बिबेया दि यांखैनसु मरमदि थबक पाइखत पिरक्तबदेगी उपाय लेते प्रजा वारे अदुना मरम ओइरगा लावरपनी मसिगी नेशनल मीडिया दा लावपसु ताद्रगदी अतोप खोंजंगसु दुम लाकनी हाबसे यांखैना खतंग खंदबिरगा थबक थौरमसिंजे पांथोकपियो हाइना इमागी मेरागी साइटेगी दिल्ली मेटे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की साइटेगी नौलुना हाइजेरी।